Showbiz News Rwanda. Davido yongeye guhombera muri betting. Wowe barigeze gukora betting man. Davido Adedeji Adekere onzwi nka Davido akunzwe kuvuga cyane ko ari we muhanzi wa mbere umaze guhombera akayabo muri betting. Kuri yongeye guhomba miliyoni 70 ku mukino wa Morocco na Nigeria, aho yari yateze ko haza kuba kwinjizanya birangira ari 0-0. None reka tuganire tubwizanye ukuri. Let's be honest. Waba warigeze ukina betting? Niba warigeze ukina na amafaranga ngaye menshi wigeze guhomba? Let's be honest. For me, being honest, nigeze ku bettinga school fees yose. Minervari rasya bro. Can you feel the sadness? Tuganire muri comments. Just call me Frederick. Kura follow ni mukunda makuru y'abastar. Don't miss out. Micky umugore wa Aga mu mategeko yakora ibiro byo gusezera ubukumi bizwi nka baritegura nyuma yo kazizanye imbere y'amategeko na Aga promoter bakemeza kubana nk'umugore n'umugabo. None reka tuganire muri comments. Murabona ari ngombwa ko umugore usanzwe abana n'umugabo akora baritegura? Monsi uyu Micky yari amaze guterwa ivi yambitswe impeta ya fiancé yavuze ko bakaba yarasezeranye imbere y'amategeko muri 2025 ko bitewe nuko yari atabona indangamuntu biba ngombwa ko bategereza. Urukundo rwabo rwarushijeho gushyuha cyane nyuma y'uko atandukanye na Captain Regis nawe ukunzwe cyane muri sinema. Reka twifurize Micky na Aga urugo rwiza. Just call me Frederick. Kore follow niba ukunda amakuru y'ibyamamare. Ese wari wakorera umuntu ikintu cyiza maze ntagushimire byagenze biti? Uyu mujama mbona hano yitwa Faizo Pro akaba ari we wihisha inyuma y'amashusho menshi y'indirimbo mujya mubona z'abahanzi bagiye batandukanye bo mu Rwanda. Yatangaje ko ababajwe cyane no kuba yarakoze indirimbo Pom Pom ya Bruce Melodie na Diamond Platnumz alongside Bro Joel ariko bikarangira nta credits ahawe kandi bifite icyo bivuze cyane kuri kariyeri. Simfitiye umutima muri Bruce Melodie kandi nta n'ikintu kibi ngiye gukora pe, ariko azi icyo bivuze gutanga credits. Twaravuganye yemeza ko agiye kubikosora ariko narategereje ndaheba birangira nta kirakoze. Kuri wowe wumva ari impamvu batamugaragaje mu bakoze indirimbo n'abandi bantu batandukanye bagize uruhare mu ndirimbo bakabagaragaza indirimbo iranye cyangwa se bakabapininga muri description y'indirimbo. Just call me Frederick. Ndabakunda cyane. Kora follow nimba ukunda amakuru y'abastar. Yaman umuhanzi Prosper Nkomezi umuhanga mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yambitse impeta umukunzi we bitegura kurushinga who celebrate love. Mu butumwa yagize ati umutima wanjye wagwisemo ijoro abyemeza ndagukunda. Congratulations to Prosper Nkomezi. Prosper Nkomezi kuva yamenyekana nibwo bwa mbere ashyize hanze ifoto y'umukobwa bakundana, nubwo mu minsi yashize byari byahishijwe ko we na Miss Mweto bari mu rukundo. Prosper Nkomezi wavutse mu 1995 azwi ubuhanga mu gucuranga piano, yatangiye umuziki muri 17 ubwo yasoraga indirimbo Sinzahwema abenshi mwamenye nka Amama. Just call me Frederick. Kura follow niba ukunda amakuru y'ibyamamare. Myaka 7 nategereje mu gahinda ariko ngasekera mu hama yari amagambo ya Isimbi Modo Isimbi Fasti mwaye n'umugabo we Shaho Hatsi bibarutse umwana w'imfura nyuma y'imyaka 7 bategereje isezerano ry'Imana. Isimbi Modo mu magambo yuje amarangamutima n'ibyishimo ku myaka 7 nategereje nasenganaga ikizere nkariya nihere ariko ngaseka mu ruhame nabajije Imana nubwo nakomeje guhitamo kuyizera rimwe nacikaga intege nkiheba ariko ubundi ahamye iki Imana ishobora gukora. Reka tugane muri comments ese kuko wizera ko Imana ikora ibitangaza kandi kubabuza urubyaro ikaba yarubaha. Isimbi Modo yahumurije abagore bose bari mu bibazo nk'ibyo yabaye mati Imana yabazi kandi irinda gusoza isezerano. Amen amen. Niba wizera ko Imana ishobora gukora ibitanga come for Rizzy niba ukora amakuru y'abastar go follow kugira ngo tuzacikwa. Umuraperi Shizo yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Tesi umunyamakuru nawe ukunzwe cyane na benshi. Aba bombi bemeje kubana karamata ndetse kandi undi muhango wabo kabuzaba tariki ya 10 Mutarama 2026 mu bukwe bwabo. Tesi uzwi cyane mu kiganiro This and That aherutse gukorerwa ikiro cyo gusezera ubukumi nyuma yo kwambikiwe impeta ya fiancé i Dubai n'umuraperi Shizo. Shizo kandi n'umuraperi wamenyekaye cyane mu ndirimbo Waki Waki yakoranye na Bulldog Lasine Juno Kizgenza na Ishp Kevin. Urabona iyi couple itaberanye rata. Just call me Frederick. Niba ukunda amakuru y'imyidagaduro nyarwanda ukore follow kugira ngo tuzacikwe. Umuhanga mu gukora umuziki no kuririmba Mugisha Fred Robinson aka Eleeeh ungu bari kwarizwa muri Nigeria Lagos akaba yasahura kandi na Harmonize n'ubundi bari bafitanye imishinga bari gukorana. Harmonize gusa ahubwo yarahuye n'umuraperi Fars uzwi cyane muri Afrika wanakoranye indirimbo na Nicki Minaj bise Pop Daddy. Eleeeh yagiye yitabira ihembo bya Afrima All Africa Music Awards bitangirwa muri Lagos ahatani ihembo cya MVAA Music Producer of the Year igihembo cy'umuhanga mu gutunganya indirimbo. Nabazaga nti urabona bishoboka ko Eleeeh akora collaboration muri Nigeria? Just call me Frederick. Kora follow utazacikwa. Mw'abanyarwanda mwe cyakoze ibintu mumaze kubigeza ku rundi rwego. Eleeeh muri Nigeria yatwaye igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka muri Afrika kizwi nka Afrima Awards. Mureke tumubwire congratulations muri comment ndetse kandi tuganire muri comment ubona umuziki w'u Rwanda uhagaze he muri Afrika ukurikije n'ibiri kuba muri iminsi.
Iki gihembo uyu musore Eleeeh agikesha indirimbo Tombe yahigitse abandi ba producer harimo Tempo wakoze with you ya Davido, ahigika Heza, Progress, Vinci ndetse na Jazzvox, kandi bose n'aba producer bakomeye muri Afrika. Eleeeh tataniye ibindi bihembo bitandukanye nk'umuhanzi mwiza w'umugabo ndetse kandi n'umwanditsi mwiza w'umugabo, byose kandi yaserukanye indirimbo yitwa Tombe. Just call me Rizzy. Niba ukunda bakwe byamamare ukore follow. Wow, ni gake uzabona umuselebrity ufite umutima mwiza nka The Ben. Ku munsi w'amavuko we agize ati aravuga ati ntabwo nakwishima ngiye nyine kansangire n'abaturage batishoboye mu murenge wa Gatenga akagari ka Nyarurama, aho The Ben na madamu we Miss Uwikeza Pamela bageneye abatishoboye ibikoresho by'ishuri, ibyo kurya ndetse n'amafaranga y'ishuri ku bana babo. None haba undi muhanzi uzi wakora nk'ibi ngibi? Reka twifurize The Ben umugisha kandi tumwifurize isabukuru nziza y'amavuko. Iki kandi ubu ngubu yujuje imyaka 39. Mw'abanyarwanda mwe cyakoze ibintu mumaze kubigeza ku rundi rwego. Eleeeh muri Nigeria yatwaye igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka muri Afrika kizwi nka Afrima Awards. Mureke tumubwire congratulations muri comment ndetse kandi tuganire muri comment. Ubona umuziki w'u Rwanda uhagaze he muri Afrika ukurikije n'ibiri kuba muri iminsi. Iki gihembo uyu musore Eleeeh agikesha indirimbo Tombe yahigitse abandi ba producer harimo Tempo wakoze with you ya Davido, ahigika Heza, Progress, Vinci ndetse na Jazzvox, kandi bose n'aba producer bakomeye muri Afrika. Eleeeh tataniye ibindi bihembo bitandukanye nk'umuhanzi mwiza w'umugabo ndetse kandi n'umwanditsi mwiza w'umugabo, byose kandi yaserukanye indirimbo yitwa Tombe. Just call me Rizzy. Niba ukunda bakwe byamamare ukore follow. Showbiz News Rwanda.